Siyabingelela ubingelelo ngubaba uDokotela Baba Sizwe baba ojabulile fana umhlenje khehle namhlanje sithatha ithuba lokuthi senze ama video sise building between Nedbank House building sesiku corner of Queen Street and Albert Street njengamanje uzosithola en19 floor to 1904 to 1905 sinobaba la umela bendabo esocela ukuthi asibingelele. Angibingelele Dokotela enhlana sezantsi lapho kufikela khona lo hlelo ukheshele nyoka lo umfana omncane ke ngokomzimba omkhulu ngezenzo. Hayi siyabonga khehle siyabonga. Ukhulume ngabantu uthi ufuna ukusiza abantu abanamabhizinisi abafuna ukuthi balekelele ukuthi baphakamise. Uthini kubona baba? Baba Dokotela abantu bayahlupheka ngokuqala amabhizinisi wabo bengena ama foundation. Uma uzokhanda indlu kubalekile kakhulu ukuthi ukhande isiza lokho esikubiza ngokuthi uyahlela lapho uzokwakha khona. Usufakile imali yakho kwibusiness uthola ukuthi lento ayisenzeki sekuhamba le mali ocabanga ukuthi wena beyingabe igadile le business igcine seyihamba naleli business. Kusiya. Ukheshele enyoka ungena lapho ukuthi eqalele ifoundation yomsebenzi osowenzile wena kodwa wehluleka ukukhanda ifoundation. Okay. Ngifuna umuntu omoza kimi uzolungisa le business ungiphathele umhlaba nje walapho uzosebenzela khona ubese uthinta ukheshele enyoka ngizokubonisa ukuthi ngubani. Uyakuyena noma uyena ofuna zakwenza kubaleke kakhulu Dokotela ukuthi uze kimi njengana umela lapha endabuko uza kuyena akabhala ukuthi namhlanje ngizobe ngisempumalanga ngizobe ngiseXhobo ngizobe ngiseCrayton ngizobe ngiseSentokhawu. Uma kuzofika lapho kuzeke kunezinto mhlambe azikheshile ukuthi mhlambe fanele akazilungisa lapho khona ongeke uzokwazi wena ukuzilungisa uma ngaba uzenzela wena. Okay. Yebo khehle. Awusayikhuluma indaba abantu imali esheshayo wayiyeke kwenze kanjani? Imali esheshayo Dokotela kade ngiyivalile ngezathu zokuthi abantu bayi misuse bayixhaphaza ngase ngithi wasethu umkhulu cha ngiyeke lento kodwa manje sephinde waba noshwele ukuthi khona abantu abafuna ukusuka lapha besuka khona beze emaphasikeni kodwa kukhona abantu ababethembisa befundisa ukuthi bafuna ukupledge ngemali abasenazo ngase ngithatha lithuba lokuthi angeke ngibacela ukuthi ikhesha linginikeze lo msebenzi ngiyabanikeza abantu ngo2.5. Okay. Angifuni ukuthi ngibuze ukuthi idlani yenzani into nje engingayikona ukuthola khona abantu bakithi Dokotela abasithatha ship abacabanga ukuthi thina asizithandi ingane zabo awukwazi ukuthi ungabulala umuntu ngo2500 ngabe umqonda unawo. Yebo. Kunabantu lana abathatha izigubhu ngapha komhlaba lengane koSwazini koMpendle koSouth Coast emaphondweni abanye namhlanje legubhu zibanika inkinga uma emfonela umelaphi umtshela ukuthi akabuya sibuyise usekhathele ukusibuyisa kusizolungisa ungathini kuyena. Kunenkinga baba Dokotela kwabantu abathatha igubhu enyangeni kunabantu abasuka Eastern Cape ezela mayifika inyanga ifika imcabe kanti imcaba ngento engashelekile engezokumsa ndawo iphenduke lento beyisithe empilweni yakhe nakubantu nje khona abantu bakhulu abathembela kakhulu emathongweni wabo ufike lento sekanti ufake into esimpoki ezo destroyer umuzi wakho nethongo lakho inyanga uyayifonela inyanga ithi wozana isigubhu ugijima wehle wenyoka kanti lento ayikusindawo ukusuka lapha izonqoma umuntu ekhaya ukheshela enyoka usebenza lapha ukuthi akukhiphe lento Dokotela abese uyaklina ubese uhlala naye phansi ngoba lezi zinto Dokotela zokuthwala ngesinye isikhathi angazi ukuthi abantu ababona ukuthi azisindawo lezi zinto lezi ziqeda umndeni. Mina ngifuna ukulungisela umuntu umethwele ubani ongasizakala othwalisa noma othwele umuntu othwele Dokotela akasizakala othwalisayo uyena umuntu osizakalayo leyo ngoba uyabenefita uma ekuthwala umuntu ukubeka ngaphezulu noma ukubeka ngaphansi umuntu Dokotela uma ekuthwala yona vele uthola ukuthi ubani losibomnandi bethwele hayi Dokotela cha ngichazele ukuthi angithole ukuthi wena abantu abathwalayo ababenefit ngifuna ukwazi kanti ubani losibomnandi bethwele umuntu obenefits out Dokotela ubani umuntu othwelwe ulothwele uyena umuntu obenefits out oza ubumnandi bokuthwalwa lo thwele Dokotela uzibomnanjana bokuthwalisa ngikubonile Dokotela cha ngifuna ukwazi phela uthanda ukuthwala hayi ngifuna ukwazi ubani kanti lo osizakalayo othwelwe yena osizakalayo noma osizakalayo ozibumnandi bokuthwalwa
ungizwa kahle dokotela ngoba phela ukuthwala kuyindlela eziningi kukhona ukuthwala ngicela ukuthwala ngo21 kineminyaka u21 Shuthi isithwala sami sesiyaphela dokotela isithwala sakho asikazophela hayi siyaqelaza manje dokotela cha phela ngoba manje ngiphuma nje esikoleni wawuthwalwa kangithwala usathwalwa namanje ngisathwala namanje hayi ngiyakujoyina nami ngifuna ukuthwalwa manje ukuthwala nje angifuni ukuthwala ngifuna ukuthwalwa yebo dokotela ngoba siyayicacisela ukuthi umuntu osizakalayo othwelwe yebo ozuba umnandi ulothwele ozuba umnanjana ulothwele injalo dokotela asibuyele dokotela nabe ngifuna ukuchazela ukuthwala uyiqede ukuthi nawe uyamthwala lesa ofuna ukuthwala uma ufuna ukuthwala mayifuna ukungithwala mina dokotela unelungelo elihle kodwa kube umuntu ozazi ukuthi uyathwalisa ngifuna lapho nje kube umuntu ozazi ukuthi asibuyele esifubeni dokotela ngiye ngisho kanje kubantu bakithi ngithi abayiyeka abantu lezi zinto zokuthwala azinayo into enhle unless umuthwalisa azinayo into enhle ngifuna ukuthi ngiyasikhipha dokotela ngiyacleana ngisiflashe ngisithathe uma ungafuna ke umcebo ngoba siyeke ngoba siyahlula sobabili ngoba mina ngiqala ukuthwala kuna 21 ngisathwalwa namanje nawe uyacela abantu nami ngiyacela dokotela ukuthi ngikujoyine ngoba abantu kahle bathwalwayo baphila kahle hayi baphila kahle dokotela kodwa mabe bazi ukuthi bathwalelweni kodwa phela sihloniphe nje basi sihloniphe dokotela nje basi kodwa ngifuna ukwazi ukuthi noma ngabe uthwele uthwelwe wazi ukuthi uthwalelwe ini ungavele nje uthwale kanti uyothwala uyothwala nje ngoba uthwala ikhona into nayo ongasiza umuntu ngaphandle ukuthi azathatha isithwala athathe yokumcebisa ke nje dokotela ngiumuntu onomusa kakhulu kubantu kangangokuthi umuntu angimthanda umuntu mayehlupheka mina ngifuna ukuthi nento ezimbili angithandi ukuthi uhlupheka futhi angithandi ukuthi ube nento umuntu athi uzonikela ngengane yakhe noba ngelungu lakhe lomndeni mawuphethe lo mpilo enjalo ngiyacela ungezi ikhehla lenyoni mina ngifuna ukukunikeza into lento dokotela esizovumelana ngayo ubese ulandela imithetho yami engizokutshela yona ngalento yinto engenankinga into ezokucelisa kuphela ungizwa kahle dokotela uzophakama ube lento oyifunayo abantu abamusa ukuthatha umuntu mayiphuma egcekeni ebese buke ithuna phambi kwakadla khandwa uyena ngento akangayazi ungizwa kahle khehla ngilapho ke manje ukuthi abantu abezela khehla lenyoka ngeke ngibanikeze into yokuphila nje engenankinga ekhaya ungizwa kahle khehla ubani omthanda indoda noma umkakhe awuphinde ba njengoba ukuthi uyathanda umsizi uthanda ba uthanda indoda noma uthanda umkakhe uthanda ba ngithanda bobabili angifuni ukuthi ngithi ngithanda umkakhe ebovu hayi kodwa mina ngisikhuluma iqiniso ngiyamhalela mina umfazi womuntu wakhe iba khona hayi umuntu phela akanamfazi lo muntu lo iba khona dokotela kuthiwa wakhe ngesinto njengoba sinamehlo nenhliziyo uyakusho ukuthi ubuku kodwa yasephila kahle ingazi yakwazi nokuthwala hayi indoda kwaziphila kahle lokho kwaphila kahle lokho kwaphila kahle bese ngakho sithi akhona amadoda kukhona nalokho hayi ngeke uyidle umfazi ondoda hayi akahle umfazi hayi ngeke ngikhulu yabona uma ukuthi iloko sithi masikhamba iqiniso ekutshela ukuthi kodwa indoda yakho very right yazi umfethu very right siyamncoma futhi athi awungiyeke ngalonto awungiyeke silima leso kukhulu yakwazi ubesifaza umuntu behambele dokotela umsebenzi esingwenze kakhulu lo abantu basizakele kakhulu khona abantu babesebephelele umsebenzi umfazi uyakwenza ukuthi mawusane imali ekuthanda kodwa makuphela izinto zakho akubona ukuthi awulutho akubizwe ukuthi uyinto ebese baleka ngifuna lo mfazi ake siqale naka yabona lento ukuthi ngoba awusenamali umfazi yahamba uvese ungenamali kunento wena abazenza abanye uyisabayo sengiyakutshela ke mina kunento abazenza abanye wena uyisabayo uthi nje ngeke ngiyenze ngeke manhlanhlo ngeke ngikwazi ukufika mina ngibazi ukuthi boba banjani bofa bayephi engadini kunegama akolishilo udokotela wathi lokho kuzeke ngayiyona indoda kuzeke kuyilokho asingeke siphatheke lokho sibe sikhuluma phambi kwabantu lokho nje into engena engathi ishule
umthetho wendoda dokotela ifuna ibe nendlu engangenwa mawindoda nje ufuna ube nendlu kwazi ukuthi kungena wena kuphela la akungeni nombani angeni ingane yakho angeni inkosikazi wakho yabona nje nje ngishiye ngikhayisa amakhandlela endlu yakho nje le ikhaya amakhandlela ngo10 ebusuku mengivuke ekseni asengaka ngakhayisa amanye indlu yendoda ke le ngifuna lo mfazi ohambile osepensa manje dokotela lo mfazi mina ngimenza isilima nalo ndoda akayiqomele dokotela iphinde lale naye ngimenza nje isilima akusho ukuthi maye ngabuyelanga kuwena kusho ukuthi uzaba umgoda uNuku kodwa angifuni umuntu ozathi ulahlekelwe intombi ungezi kumina mothi ulahlekelwe intombi cha ithathoba uthatha omnye mfana ayivele mengithatha intombi akho mina ngizibuya hayi dokotela ukuthi nginesibhaqo mina esiphi uyabona uheadboard la kuneke kona yeah ngifuna ukhala kusho ngapha ethi kwenzekani lapho uthiwa dokotela ayengeke uzukazi buye yabona nje hayi ngeke izibuye edokotela yabona abafuna ukuprove lokho mina unginike noma yiphi na ukuthi ona ntombi bengizothi mina unginike noma yiphi usushadile wena ona ntombi ukunike nje hayi uzobona ufuna ukukhala wenzani kanti uzowenzani ngithatha bese ngifona ukuthi ngiyalida hayi yazi ngizake ngikwenzele omnye umkhuba ngoba mina dokotela ngoyihlala mina yabona la phansi ufuna ihambe njenge skateboard yophuma lapha ngekhanda ihujwa la phansi dokotela mina ngihlala suku meeting ngomela amanzi awekho amanzi la endlini ngithi amanzana uzosagcina ngawo amanzi ngeke udlala ngabo ngoba la isikhathi esikaliwe lesikuthi makusuka la isikhathi esingaka funa isikhathi asisebenze sonke lesikhathi kungabi ne break la endlini hayi awekho amanzi la endlini umhlabani kona namhlanje hayi ngeke hayi ngeke mkhulu unayinto ocebesa umuntu nje angizomnika isigubhu ngizomnika isithwala bese ethi umuntu ukukhathela inhlupheko uyabona ke dokotela masokukhathela ukuhlupheka hlangana nokhehlela enyawo bawuthula abantu ulapha ngesikhwama ulapha ngomuthi bayithula abantu hlulekile emthini ngingena esikhwameni sekushintsha negama kuba uhlalo ngapha esikhwameni kukhona uyihlalo emthini kukhona ukukhehlela enyawo yebo ukhehlela enyawo kufuna nje uhlukanise lapho ungadelela ngapha ukhehlela enyawo ungamdela ukhehlela enyawo kodwa ungadluleli ngapha uyihlalo ngoba uzoba nenkinga usho nje hayi uzoba nenkinga dokotela mina enye indoda ngiyibiza ngobhuti ngapha kuyihlala mawusongena kulihlalo nje masoqala masengiza kuwena ngizathi yebo bhuti sike sengifuna ukuthi ngikulaphe usinde uqonde nje ulaphe nje uphindule ngitshela abanye abantu injalo into abakhehlela enyawo dokotela manje uyadlula uthi hayi bakudoda ngimlaphile wasinda nje ngaphinde nje abahlupha umuntu lo muntu uzeke usindisiwe nje singakubeka kube sobala usindisiwe usindisiwe yebo angilungisele ukuphila kwakho ufuna ukuthini kubantu babudokotela uma ngilungisela umuntu ukuphila kwakhe dokotela nginento eziningi engizenzayo phesheni nginento eziningi kakhulu engekwazi ukuzikhipha emoyeni ngihalela ukuthi wonke umuntu onenkinga ezokuphila abantu abake basebenzisa ukudoda ungabi lokho khona igama elikhulunywa bathi umuntu athi kuyini lokho akumele indoda usho njalo kumele ukuthi ube indoda noma ube ngoba lokho esikwenzayo asikunika amadoda kuphela nabantu besifazana khona abaserious kakhulu empilweni sithanda labantu abafonele thina bekhulume nathi ngezinto abazidinga sikwazi ukulungisa lonke ingakhehla ithini number bazokuthola kuyona ngiyatholakala ku 073 564 0400 esibili 060 4538480 baba dokotela baba sizibojabulele siyabonga ukhehla lenyoka lo ngiyabonga